shampiyona yamaze gutwara igikombe cya shampiyona iragira iti Ferwafa mudufasha abo bantu baze kuducira imirongo badukomera amashyi bafurere bariyenza cyane bambwiye bati twebwe reka tubanze tubwire abantu ko ikipe yamaze gutwara igikombe cya shampiyona uwo bagiye gukina wese asabwa guca imirongo ibiri ikipe maze gutwara igikombe cya shampiyona ikanyuramo hagati bakagenda bayikomera amashyi niyo mpamvu rero umukino wo ku itariki 19 z'ukwezi kwa kane saa 9 uzabera kuri stade ya Kamena. Rayon Sport Women Football Club ifite match igomba gukina n'ikipe ya APR. Uyu ni umukino wo kwishyura ikipe ya Rayon Sport y'abari n'abategarugori yamaze gutwara igikombe cya shampiyona. Ubwo igisigaye nuko ikipe ya Rayon Sport Women Football Club igomba gukina iyi match yo ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 9.